Bez obzira koliko ste u prilici ili ne da se krećete po brdima i planinama Vareškog okruženja, iznova ćete se naći u situaciji kada vam pred impozantnošću ljepote predjela zastane dah. Ja se sada nalazim na jednom jako stjenovitnom i vrletnom lokalitetu koji se zove Greben, a koji se od lokaliteta sela Budoželje jako strmim stjenovitim padinama spušta prema Pajtovu i Maloj rijeci. I upravo iz nevjerovatnog prizora prirodnog sklopa koji se nalazi u mom vidokrugu, bez obzira što nisam prvi put ovdje, iznova mi, kako to rekoh, pred svim ovim zastaje dah. Pa hajde da to podijelim sa vama. Ovaj stjenoviti špic koji se nalazi ispred mene jeste lokalitet zvani Kula, koji ćete neizbježno primijetiti ako se putnim pravcem od Vareša prema Brezi vozite kroz Pajtov i bacite pogled prema Budoželju. Sad ga gledamo sa druge strane. Lijevo od ovog špica jeste kompozitna kotlina rijeke Stavnje i strme padine brda zvano Ježeva spušta prema rijeci Stavnji. Nešto desnije vidimo lokalitet zvani Samari, zatim Poljanice, a iznad je planinica sa planiničkom gredom. Desno pak je Podjavor i vrh planine Perun zvani Karasovina. Dole u kotlini je Pajtov Han, a ovo su južne padine brda Bogoš prema Pajtov Hanu. Dole u kotlini je bivši vojni kompleks Male rijeke, a ovo je kanjon Male rijeke od Pajtova prema Višnjićima. Lijeva strana ovog kanjona sa ovim redovima stijena koje se paralelno spuštaju niz Bogoš do Male rijeke naziva se Greben, a ova desna strana također paralelnih stijena naziva se Galerija i penje se prema lokalitetima sela Budoželje, čije prve njive su upravo na vidiku. Ovo nadalje što će uslijediti nije baš primjereno, ali eto, zadumanat ćemo jednu čisto onako da se pluća ne bi odvikla. Sad nazad na Budoželje.
To bi bilo to. Sad ćemo malo odmoriti Kozerice. Evo me u povratku na prvim harauskim čajirama. A i prve kuće su na vidiku. A čini mi se da negdje i kafa miriši. Zvuči poznato, zar ne? Po šumarski. Sa lokaliteta sela Burdoželje samo za vas, vaša vareška balada.